Dragi podnici, to je taj mladić Jusuf Mašić, zbog kojeg smo danas odlučili doći u Mašiće i čuti njegovu priču koju smo cijenili da je hvale vrijedna. Jusufe, da nam se predstaviš, kažeš koliko imaš godina, od kada živiš ovdje u Mašićima? Ja sam Jusuf Mašić, imam 17 godina, u Mašićima živim ovdje od kad su mi se roditelji vratili, tu sam se i rodio i odrastao i evo danas živim. Rekli smo da je tvoja priča hvale vrijedna. Zbog čega te ljudi prepoznaju kao nekog mladog, ali vrlo interesantnog mladića? Eto, možda što se ističem od svojih vršnjaka, potom je eto, držim te životinje i da šta ja znam, da idem ni u grad, često sad da se provodim i ne znam, i nisam na telefonu, na kompjuteru ko ostali, da provodim vrijeme na igricama ili ne znam, nekih glupostima, volim da uradim nešto, da privrijedim sebi i tako. No to ne znači da ti ne znaš raditi sa tim modernim tehnologijama ti imaš. Jeste, ja imam i telefon i kompjuter i sve, samo što ja to koristim za neke druge stvari, odem na YouTube, tamo gledam neke videe ovako, učimo o živinarstvu najviše, pošto se tim bavim, to mi je hobi, a ako mogu da možda mogu i neki veći posao da ispadne. Šta je to, kaže živinarstvo te posebno interesuje, šta trenutno držiš? Pa trenutno držim kokoške i imao sam nešto i guski i ćurki, međutim zbog nekih zdravstvenih problema morao sam to da smaknem, ali lako se to nabavi. Kažeš zdravstveni problemi, je li tvoji ili tvojih ukućana? Pa i moji ukućana, skoro sam operisao bruh, eto, došlo od rada, puno zapli, pa mora negdje da popusti, ali eto, dobro je, hvala Bogu. Znači, za razliku od nekih današnje, ja sam u najavi ovog razgovora rekao da si ja tipičan predstavnik svoje generacije. Većina tih mladih ljudi danas uglavnom želi da bude na internetu, na mobitelu, u gradu, u nekim, da kažemo, besposlicama. Zbog čega to tebe ne interesuje? Pa eto, ne znam nikako da objasnim, jednostavno imam volju za tim, da to radim, da što me vuče i eto. Internet ne mora biti loš, eto kažeš, i sam možeš da nađeš svašta nešto. Dosta mi posluži internet u neke svrhe koje mi trebaju, eto, već sam rekao, odem da PIK, potražujem, tražim životinje nove da kupim i tako, ovdje što imam u okolici, što mogu da odem. Sad ima toga i dalje, više ima izbora za dalje, ali pošto smo malo nema te komunikacije prema A sačekaj, znači jednom su baš mene kontaktirali, tražili da probam pronaći neku čudnu vrstu kokoške koja nije uobičajena za ovo naše podneblje i rekli su mi, kaže, ima Jusuf. Ko je Jusuf? Jusuf Mašić ima 17 godina, dijete, vrlo neobično se odakle ta ljubav prema životinjama, evo i nabavljaš te neke endemične životinje. Jeste, to su bile borke. Pa imam ljubav, eto, nekako su mi kokoške, ta sva perad, ne samo kokoške, lijepe su po svojim nekim karakteristikama, prema drugim životinjama isto imam ljubav, volim ih, ali najviše prema živini, pošto je lijepa, ima tako lijepo perje i to privlači mnoge uzgajivače. Da, ti si to već istražio, znaš šta u tom svijetu se traži, šta se hoće, kako ide na tržištu? Pa ide dobro, sad traže ljudi najviše domaće kokoške, a najviše ovi živinari i ovi odgajivači životinja, peradi, proizvodimo neke ukrasne i neke vrste, ne samo ove naše živičarke, na primjer neke Italijanke, Leghorn, Brahme i Sussex i ima još Australop, tako dalje, ima još ti dosta vrsta koje nisu baš previše rasprostranjene, pa ljudi traže zbog svoje kvalitete, zbog mesa, zbog jaja i tako. Vidi se da si, kako se u našem narodu kaže, pojeo
Živinarstvo, šta je sljedeće čime se Pa voliš jeste, baviti? to sam dosta i knjiga prošto i na internetu, baš dosta sam čitao, družio se sa starijim odgajivačima, učio od njih, a ne znam, evo sad planiram možda i prepelice, držao sam i pa evo sad imam tu komšiju koji proizvodi, pa bi možda mogu da uzmem par komada da i ja počne da vidim kako će ići, pošto ne znam kako su tražena su jaja, sad pošto ima dosta ljudi da drže, pa sad kako će ići, probat ću, pa možda i to da bude. Da. Pored svih tih obaveza koje imaš ovdje u domaćinstvu, ti i dalje ideš u školu. Jeste, idem u školu, 3. sam razred, srednja stručna škola Džemal Bijedić, plastičar sam po zanimanju. To nema nikakve veze sa kokošinjcem, da tako kažem, osim možda u kaveza, proizvodnje kaveza. Baš upravo tako, nema nikakve veze, pošto slab nam je izbor i škole ovdje u našem kantonu Goraždu. Dakle, ti svakodnevno vozariš do škole iz manjeg BH entiteta? Jeste, vozarim svaki dan u grad i tako. Pa imamo tih i autobusa, ali i nemamo kako bi nam trebali. Te linije ima nešto, ali kad neki ispadne, trebalo bi češće da bude autobusa. Na primjer, imamo samo ujutru, popodne i navečer, a da ima između, bilo bi još lakše. Da, svakako. Dakle, ja pretpostavljam da ti već razmišljaš kroz ovo čime se bavio iz ljubavi, da već razmišljaš kako osmisliti neki plastični kavez koji će koristiti, koji će biti malo up to date, što bi rekli, dakle, modernizovat ćeš tu oblast. Jeste. Dosta se i današnja proizvodnja i domaći proizvoda i svega svela na tehniku i treba da idemo za tehniku, treba da učimo jer dosta olakšava posao svaka mašina i u pomoću i prerade, a i u dalje, na primjer, mašine za poljoprivredu i tako to. Recimo da si imao neku od tih mašina ranije, možda ne bi imao tih problema sa zdravljem, jel tako? Pa jeste i to, što se kaže, motik u ruke i Znači, pored živinarstva, šta još radiš ovdje? Pa sijemo polja, imamo vrtov, imamo pastelik, tako. Kada smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si mi da si imao jednu ozljedu, o čemu se radilo? Jesam, pravio sam neku prikolcu za motokultivator, nešto pravio, pa malo sam poštati oko aparatom za varenje. Sačekaj, sad znaš i da variš, jel? Pa eto, znam. Pa ti si čovječe spreman za sve izazove. Pa eto, da se ne hvalim, ne znam, možda će i drugi malo bolje opisati, ali eto, sve što god uzmijem da uradim, sve znam, eto, ne mogu reći da sve znam, ali u svemu sam spretan, u svemu se snalazim. Kako drugi ljudi reaguju na to? Šta kažu za Jusufa? Pa svak me zna po nečemu, svak kaže, na primjer, ako ne znaš... Idi kod Jusufa po koku, idi kod Jusufa po jaje, idi kod Jusufa da ti zavari, idi kod Jusufa da ti izlije plastiku. Šta je sve još ne znaš raditi? Jeste, baš upravo tako. Aha, pa ti si prava uzdanica ove porodice. Koga imaš sve u porodici? Kakva je situacija vas kao povratnika ovdje? Ima tu sa babom i majkom, ima 2 sestre i imamo Nanu. I svi su dobro? Pa, svi su dobro opet. Sestra je mlađa? Jeste, imam mlađu i imam još jednu stariju. U stvari ja sam najstariji, a one su 2 mlađe od mene. Kako sebe vidiš u perspektivi? Sad, da imamo neku ovdje perspektivu da malo vlast bolje pomaže, možda bi dosta bilo bolje. Ali eto opet borimo. Ti bi ostao ovdje, radio bi, voliš svoj toprak. Tako kao što sam rekao, da je malo bolje stanje, da malo bolje vlast pomaže i brine o nama povratnicima i o nama proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, možda bi dosta bolje bilo, dosta bolja situacija nego što je sada. Dobro. Ja se nadam da će tako to čuti i prepoznati. A
sad moram da te pitam, od svega toga što si mi rekao vezano za kokoške, koje su ti najdraže sorte? Pa imam talijanka je bolja, i Leghorn je dobra nosilja, ali talijanka po svojim bojama ima dosta boja i jako su dobra i kvalitetne kokoši, dobra jaja nose i... Ne bi mogle poslužiti kao kućni ljubimac ili bi mogle biti i to? Ne znam sad kako kome, ali jako su lijepe, to vidjet ćete, pokazat ću. Da. Imaš još nekih životinja tu oko koji vodiš brigu? Pa eto, imali smo doskoro i kozu i kravu, nego smo morali, pošto je majka slabijeg zdravstvenog stanja, pa smo morali da kravu damo komši i kozu sam morao prodati. Jako mi je zbog tog žao, pošto ne mogu da sve stignem. Mislim, mogu ja pomuzem ja i kravu i kozu, ali ne mogu da stignem ujutro, moram ranije ustanem da moram i da pomuzem i dok se okupam i onda u školu, pa ne može to da se stigne i tako da smo morali da prodamo kravu i kozu. Dobro. Moj Jusufe, ja ti želim puno uspjeha u tome što si naumio, već vidim da nisi ti mlad čovjek, ti si pravi čovjek, hvali vrijedan i želim tvojoj porodici sve najbolje i da majka sutra vidi da bude dobro prije svega i da vidi svog sina kao jednog uspješnog čovjeka koji će ako Bog da osnovati svoju porodicu i ostati da živi ovdje na ovom području. A bit će ako Bog da. Hvala ti što si pristao na ovaj razgovor. Hvala vama što ste došli. Dragi Podrinjci, evo čuli ste šta kaže mladi Jusuf Mašić iz Mašića u Novom Goraždu. Njegova priča je zaista hvale vrijedna. Koja je to, Jusufe? Pa ovo su ove naše autohtone vrsta koke, naša đuđa. To je bosanska koka, samo malo zaboravljena, ali eto. Znači, to je koka sa pedigreom, bosanskim. Eto, tako rečeno, imaju nekoliko boja, imamo mi nekoliko svojih rasa, samo što to i ne znamo. Pa daj, prosvijetli nas. Pa, na primjer, imamo i bosanskog pjevača, on je sličan kosovskom ili turskom pjevaču, ne znam koliko je to poznato u narodu, to su kokoške, a pjetlovi se više ističu. Oni po znaju nekoliko i minuta da pjevaju odjednom. Ima i ovdje u jednu našu bosansku crkvu, ali je malo ona veća ova đuđa. I ona se prokocala, pa ja i nju nasadio. Najbolje odgoji kvočka pila, ne može ni kupaca tako dobro kako i ona odgoji. Znači ja njih raspalju Ovo su te talijanke, one su jako lijepe. Ovo je Horo, ovo je Izabel talijanka, ovo je njegova koka. Imam u dvije boje, imam tamo i zlatnu, on je tamo u ćošku. Imam i crnu talijanku, ova što je grlašta oko vrata. Ove su neke ukrštene. Imam zelena jaja što nosi. Ono italijanka što skače, one su malo specifične po svojim krilima, imaju velika krila pa lete ko... Da li imaš neku želju u tom smislu da ti neko osigura možda neku sortu za kojom tragaš? Pa eto, dobro bi došlo ono što se kaže, ali slabo ima sad toga i
Pa dobro, sve se može nabaviti. Šta kažeš, jaja? Evo imam što nose zelena jaja. Ovo nose te naše male đuđe što sam pokazao. Ima još jedna, isto samo ne znam gdje je otišla. Sačekaj, ti znači ne moraš ni farbati jaja. baš tako je farbana Imam jedan objekat veći, pa tu ide i zatvaram, samo sam i zatvorio da uđu. Bolje ih pofata, imam tu jedan i manji kokošinjac. Isto tražio sam par puta donaciju tu, međutim, eto ko što sam rekao, malo je slabije pa i ne da niko. Da bolje malo brinu o nama vlast, možda bi bolje bilo, ali eto.